Hello friends, ma'am. Kita magtiam na kana kada ba Instagram kay gumba khara ma'am da share taw zage siyam kana gani. Adu kay gumba I khara ngan zage bi ko Instagram sida kay gumba video ma iyeng matam da ma'am. Ai di ko ni iyeng iba video da ma'am. Ai di ko ni iyeng ba video di ko na like taw wi taw de si khang ngami ko gi friend-singna si ko ni karamba video da like taw wi taw de adu for example go ni ko na any video am da like taw bu khang ngami ko ma'am sumena. Koina tawgera kana gum tawrake sumana na uba fangi ko adi sipuna maksi koina uhanda bi ay kana da sukhanganda bi ay koina like tawba na tri koi gi friend na like tawra ko punna maksi uba fangi dona du punna makti koina uhanda bi ay kana da so adu sikara me off tawgani ay du ngasi gi videos ta khangmina si adu ga sida na taba kai gum kharam su am da share taw jage adu ne ngasi gi video sa huru siku mem adu gi dang ti sina punna man Instagram so open tawro matung di koina dum sida reels ta su u fangani koina yengba sida u fangi koi gi friend ay gi Instagi friend oy bising sida moina engak pa video sing do non sida u fangi ko sida mana haidi like to bising do mem sida ure ko adu sika men off to gani adu gidang ti sin open na profile kon se click to biro 3 dot check click to biro adu sia click to ro matung de mem na sida adu sida activity in friend tab ai si mem na se click to biro ba adu se click to ro matung da followers you follow back uri si mem adu se no one se thambio ba si ora gadi hojiki koina u khib do mem like to budu kana su khangba ubanga maroba adu ga mem se chart se changbiro adu kana gumdi ko ni chart thanab si mem se thabaga ko na monda kai gumma kai dauri mo ai thara ko mem for example go ene ko adu sigi message si mani yeng khib gane mem mangonda gi manghaning bata raga di khoida gi su mangonda gi manghaning bata raga di adu gi damakta se click to biro adu si disappearing si changbiro adu sigi ani su baisa thambio ba si waraga di message si mana sin taw khibga sigi message si ani makta gi mang kharani si mem gi damakti amna kana gadra khalli yarim ko mem su kan bi share to bi sim le reko mem adu kana gumba na koina friend o ay no girlfriend ga gumba id stylish mong da chart tawning ba thaning ba ta raga di sigi plus ka icon se click to biro adu sigi draw se click to biro adu sa na koina se color am choose to biro adu sidane na koina adum sumana hello sumana yam fazam mong de sumana adum thar su ya gane mem same su try to bi si mangon de sumana adum chat kareba sile ko mem si su try to bi am kana gani mem aduga friends na mi ko gi Instagram gi location si ko na share tawi tawde have the su mem na kamani engani adu ko na share tawram bata agar kaman off tawgani adu gi story adu ada ko na kana da su uhanning daba taraga di uhanning misak tu uhan be uhanning de misak di ko na hay tawbi ay ba adu gi bakta 3 dot check click to biro sinaw mem na adu ga sida option na mi arong gani sida ay wanzagi mem da petang ay biyo na video sub like to bidru or please like to biyo sida ang story live and location ay si mem se click to biro se click to romatun se location se ngay si ko gi map te ko na location share tawi taw de du mem na sida u fangane adu sida no one da thami ko mem adu se share taw ning bata raga no no hi wani adu yaring ko de share taw bigano adu se share taw de ba mem ko cm le re adu kai gumba height story and live from ko ne kana gumba height taw bata raga di height taw ning mana da taw ba sing du sida no u fangane ba hojik di kana adu si ko height taw de ko mem adi khoina live thaba matam da kai gumma natra post taw matam di khoina hide taw ning bata raga di story lang du haning dab ta raga di mem si su men tiktok bio bi khoina u haning de mi sak to adu ga si finish check click to biro si waraga di khoina thamba story ama si khoina live taw ba video upload taw punna mak to hojiki misak singjina uba khangma ngamaro ba si su mem gi dabak amna kana gani yarim kho mem su kan bi share taw bio adu matung su mem gi dabak sum bakana kada ba information su knowledge am sum trick and tips ki video upload taw zar ki mem yarim kho mem su kan bi share taw bio video si like comment share to biba ko bigan ma'am adu dinga sige video si swider sa minasi matung ba ki video ngai minasi goodbye